awjani public rong chung help khaina hnai ang bidayok Sudhanshu Das no call khaimani ang call kaisaka jehetu development ni kas jehetu e-tender ni kam haike nini borong tinung kam bada tari di kam bada rikhai tabo bustanga modify kai awjani public ro tongna kostung nai nodi ban bakhlai bong no khu paithnai to bo anasao afrugo bini local side ro kam khainai oronung kam khai oro phatani boro kam khai maya hnai to ang saka jehetu sidi CM sahib se nai dong je durniti mukto desh khaina bagai durniti mukto rajyo khaina bagai haike nungro taman bagai kam bada riba nai haike bosao obobini area bo nai ano sabo niso haike ang saka angro district president IPFT ni jehetu ani borok ni vote bai nung jiti kha nono jiti ri kha public ni vote bai haike nung haike ang bai Kheklai kok sai ma haike bo ano sabo je nungro ta habdi nungro ni putul de niso ano phone bai sanda ni recording no evidence to to bo omonoti bo 9 tarikh press meet khai ke 9 March 2020 to haike bo sao je samung bini local side ro khainai bo phatani borok khaimiya haike কোনো টেন্ডার টেন্ডার ni কোনো provision পুরোই যে লোকাল borok no সমস্ত materials rinai যে কন্ট্রাক্টর no অমাহিনি কোনো provision পুরোই হাইকে বসনি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বসনি যে অক্সাই দङ হাইকে আংনায়ও অমনি বিরুদ্ধে যাতে অ্যাকশন না থং তাইকে নে মাজরা তুই বিনি বটা বিভিন্ন জনি এডিসি এলাকা আংথং ফাটারনি এলাকা আংথং যত লামানি কাম ব্রিজনি কাম যত বড় দুর্নীতি খাই দङ হামিয়া সামং হামিয়া কাম তাঙই দङ जिनि लामारक ब कागज थांगा बाक्सा जागा हाइके ब्रिज बाय थांगा तो आं साका जे आं दाबो आं बंनो साइरिका जे अमाय सामं खाइके जिनि एडिसि एलाकाव ताइ सामं खाइ मांगला जे गाहाम सामं खाइनाखाय खाइदिंबाय ताइखे मेन कक ने माजरा तिखे बसाका जे 9 तारिखनि प्रेस मिटआव बसाका IPFT नि मेन लिडार बे सम्पर्क दङ रादामला देबर्मा तो रादामला देबर्मा 2019 लोकसभा इलेक्शन नि आगे न ब कांग्रेस जयन खाइजा तो हाइके बस हाउस रादामला देबर्मा IPFT नि लिडार बे बिनि गाहाम सम्पर्क तो हाइके भागे गाहाम सम्पर्क उंमानबा तो जेफानो उंसितो बसकांगो बंनि दुर्नीति नि सामं न सिनि एडिसिओ ताइ जुं खाइनारिया जुं पुरा बन्द खाइदिखा हाइके ताइ बसकांनि एडिसि उंको विधानसभा इलेक्शन जिनि IPFT नि पार्टी नि बरक रक ताइ पाब्लिक रक बिनि बरक न Sudhanshu Das MLA न काइसाफानो जुं भोट दिया ताइ बनो बजलि फसा खाय जुंनि जुदुंखनो जुं बनो भोट दिया